I'm so excited today, running a world record in London Marathon being my second time invited here. I think is something not to be forgotten. It will be something to be remembered, and it will remain in my mind forever. 40 kilometers was the point where I realized I'm not going to win because my colleague from Ethiopia was so competitive, and when he drops back, and that's where I realized now I'm going to defend my title. Approaching the finishing line, always there is a lot of fatigue, and it's a matter of this job, and my mind was ready, and I was to cope up with, and finally, what comes today was good. በመጀመሪያ ጊዜ ለዚህ ክብር ላደረሰኝ ፈጣሪ ምስጋና ክብር ይሁን። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁለተኛ ጊዜ ለንደን ማራቶን ላይ ሻምፒዮን መሆን እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማው። እግዚአብሔር አሁንም በድጋሚ ክብሩን ይሰድ። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሰልጣኝ መጀመሪያ ወደዚህ ስመጣ እንደማሸንፍና ሪካርዱን እንደምሰብር ነግሮኝ ነበር። ኮንፊደንስ ፉል አርጎኝ ነው የመጣሁት እውነት ለመናገር ምክንያቱም እሱ ያሰራኝን ትሬኒንግ ስለሚያውቅ የዓለም ሪካርድና አሸናፊ እንደምሆን ነግሮኝ ስለነበር ስራዬም ጥሩ ስለነበረ ጥሩ ሼፕ ላይም ስለሆንኩኝ እኔም አሰልጣኝም አስበን ስለመጣን ብዙም እንትን አላልኩም። ያው ውድድሩም ላይ አየሩም ጥሩ ምናምን ሲሆንልን ኦኬ እሺ እግዚአብሔር የሰጠን እንቀበላለን ብዬ እንትን አልኩኝ።